Ruru ni ruui rwa Athi ruria rurathereria maai mena giko maria maigite ugima wa mwiri wa aikaria mwena uyu hatika-ini ya kunyitwo ni mirimu iria yumanaga na maai ma giko. Ataramu amaria maturigiciirie nimakaite uria ruui ruru ruria runyitanite na rwa ngongu na gucoka gutherera nginya demu-ini ya Thwake rurekereirio ihuba cia giko ruria maai maguo ni ugwati munene ndumwe na guthukangia maria maturigiciirie. Tunapoosha tunakumbana na mauchafu nyingi kama vile kuna sewage na uchafu umetupwa huku. So tunaomba kama ingewezekana wakaaji waambiwe ili waweze kujaribu kutupa mahali uchafu inafaa kutupwa. Ataramu aya unyitaniri-ini na andu a wendi mwega ruhonge rwa kimabũrũri rwa maria maturigiciirie hamwe na Kitengela Rotary Club ni mambĩrĩirie mihang'o ya gutheria ruui ruru, mihang'o iria ikuoya ihinda ria thikũ 14. Na changamoto tunazopata katika huu mto, kuna plastics, a lot of plastics that zimedampiwa hapa. Authorities or the people concerned know. Actually, it is easy to trace which building is discharging these waste to the river. Matongoretio ni Daniel Wanjuki nimoritie muingi uria urigiciirie ruui ruru kugia na uigiririki wa gute giko kiao haria kiagirire niguo kugia na ubashiriri wa maria maturigiciirie. Tunashughulikia zile vijito vidogo vidogo venye zinaendekea kwa mto, venye zinatoka huko kwa makazi ya watu wa river. Na ndio sababu leo tunasafisha hii area ambayo iko karibu na river market. Riu nimoritie ruhonge rwa NEMA gutigirira ruui ruru ni rutheru mahinda-ini mothe na kuuria muingi ndugetikire guthukangia maria maturigiciirie. Handu-ini ha Kameme TV mohoro gitao njitagwo Gathoni Wang'ang'a.